da ste dobri bili, pismo ste vi pisali. Sveti Nikola donio poklone vama. Svaki dan Nikola sveti. Probaj to od Svetog Nikole kak je bio. Sveti Nikola, izvolite ponuditi. No, pa imaš? Ovo da pišeš druge godine Svetom Nikolu. Hvala. Malo veće pismo nego ove godine. Jasno. Ti isto da mi ideš u školu i da mi druge godine, Deda Mrazu isto napišeš bolje pismo. A tebi isto Nikola donese ili neke pogledao. Jel pravi? Kato. Dragi Sveti Nikola, koji si na nebu, donesi dječice, jednu malu bebu. Dragi Sveti Nikola, koji si na nebu, donesi jednu malu bebu. Večer. Dobro večer. Vi čekate Svetog Nikolu? Da. Jeste dobri? Da. Sigurno? Da. Da pitamo? Da li je došlo na brak? Brak? A? Kajmo sad? Dobri ste? Da. A sad ću da vi niste dobri. Jesmo dobri. Niste? Jesmo. Jesmo. Dobri su, znači, pitamo tate i mame da ste dobri. Ne znam baš, za svaki slučaj ostavimo šive tati i mame. Ne. Može? Ne. Nemojte zločesti. Ne bumo. Sigurno? Sigurno. Onda ima Nikola neke i za vas. Dobro? Dobro. Čekaj da vidim. Kako se vama zovete? Miha. Miha je tu. Da vidim gdje ja imam tu da Mihu neki. Striček Nikola, ja se zovem Nikola, dajte meni. Damo njemu? Damo? Ne. Nije bil dobar. Šivo mu date. Nije bil dobar. Nije bil dobar. Znači njemu šiva. A sada najdem gdje. Ovo je. Tu vam piše. Miha. Da. To si ti? Da. Evo te mi. Jesi dovoljan? Da. Sigurno? Da. Onda tebi, evo izvoli. Hvala. Da idemo dalje. Hvala se već. Ima još Dobro, neke. popravili ste se ti, popravili ste se. Janja. Ko je to? Ja. Jesi dobra bila? A za tatu šiva? Da. A mamu? Ne. Mama dobra bila? Aha. Mami bomo onda neke drugo posle dali. Zvoli. Hvala. Mami, gdje mama? Tu je mama. Tu kaj je mama. To šiva za tatu. Da se tata zvije, Hvala. jer je bil zločest. Jel da? Da. Još tu nešto. Da vidim. Gdje imam toga, još imam dosta dete. Ana, jesi to ti? Aha.